u nama nastaju neutoljive psihološke potrebe za osjećanjem sreće, vrednosti, pravednosti, voljenosti, pripadnosti, sigurnosti i moći. Zašto smo opterećeni ovim ili onim? Jedna biljka, ako bi svoje listove koje drži usporene ka suncu, okrenula ka sebi, da u sebi nađe energiju, ona bi uvenula. To se dešava sa čovekom kada svoj pogled spusti sa Boga. Svi smo mi na tom planu religiozni, jer imamo neke druge bogove ako to nije pravi Bog. Svako od nas ima nekog svog Boga, da li je to novac, seks, hrana, muzika, meditacija, idolatrija, religiozna. Imamo nešto čime se opijemo da zaboravimo na problem. A problem nastaje zbog odvojenosti od Boga. To je lepo rekao Blaise Pascal. U srcu svakog čoveka postoji vakum koji jedno Bog može ispuniti. I ako smo odvojeni od Boga, vidite što se dešava. Mi postajemo toliko duboko nesrećni u svoj biti, da onda celokupno naše ponašanje prestaje da bude odgovor na realne potrebe života. Postaje odgovor na potrebe našeg ega za užitkom. I mi nemamo slobodnu ličnost, imamo svoj veliki ego, mi stalno moramo da pitamo da li nam se radi ovo ili ono. To nezadovoljstvo se manifestuje tako što dolazi do zloupotrebe svih naših razumnih sposobnosti. Opijamo se čulnim doživljajima, postajemo telesni. Opijamo se, umjesto da seksualnost bude oruđe izražavanja ljubavi prema saputniku, nama saputnik postaje oruđe zadovoljavanja nepobeđenog hira. Ili se zloupotrebljavamo emocije. Opijamo se emocijama ljubavi prema bližnjima. Važnije su nam emocije koje nam drugi izazivaju nego te osobe. Ili postanemo opterećeni i prestamo vrednosti i veličini. Sve zloupotrebljavamo. Zloupotrebljavamo, kad se pojave prijatne osjećanje, mi se njima opijamo. Kad se pojave negativne osjećanja, onda popušta naš mehanizam ugušivanja nezadovoljstva i naše nezadovoljstvo se ispolji kroz destrukciju, kroz brigu, nervozu, agresivnost. Jer mi imamo nesreću u sebi, pa tražimo sreću koju nemamo, sebični smo, i dajemo nesreću koju imamo kroz potrebu za psihičkim praženjem. Zapravo, onog trenutka kada uspemo da se sasvim opijemo prijatnim osjećanjima, ubrzo zatim, pošto nama postoji nezadovoljstvo i dalje, mi postojimo psihički napeti i imamo potrebe da se praznimo psihički. Zabavna muzika uglavnom služi za opijanje, a muzika sa ritmom naglašenim, sa disharmonijom za psihičko praženje. Tako gravitiramo. A muzika koja je harmonična nam je dosadna. Kako imamo harmoniju s polja, dosadno, mi nemamo u sebi plus, pa nemamo šta da izrazimo. Dosadno, nemamo šta da pobudi nama. I kažemo dosadno, u stvari hladno nam je ostavljeno. To je zašto je naše srce hladno, nema ljubavi. A pošto nema ljubavi, mi onda hoćemo s polja, veštački da izazovemo. U romantizmu čovjek se povađuje za svojim ja. Meni se radi, ja sam s bračnim saputnikom da bih uživao emocijama koje mi ta osoba izaziva. Ja više nisam s tom osobom zbog nje, nego zbog sebe. Tad nastaje prva kriza braka, pojam romantizma. Imam prohteve od saputnika da me on stalno opija emocijama i na kraju što se dešava? Navikavam se, nezadovoljstvo, nemoguće toliti želj duše, jednog trenutka počinjem da krivim saputnika, gde on krivi što se ga nesreće. To je realizam. Romantizam je proizveo realizam. U realizmu se umetnici bave mračnim scenama, slikaju mračne scene života radnika u rudniku, time se bavi književnost. U vreme realizma se čovek predstavlja kao žrtva neprijatnih okolnosti koje ne može da popravi. Jednog trenutka kad se ja opijem emocijama, ja ću početi da krivim drugi, zato što emocije zavise od okolnosti. Jedno su mi svi drugi krivi. Tad se rađa i savremena psihologija. Krivi su ti tati, mama, drugi su krivi. Ti si jadna žrtva, ajmo za da kukam i plačemo, i sad se meni ispovede nego svešteniku. To je problem. Simptomatske rješenje. To nezadovoljstvo se manifestuje odvojenost od Boga kroz potrebu da zloupotrebimo sve što je prijatno, sve nam je iskušenje. Kad se desi nešto lepo, mi nismo zahvalni za to lepo, nego opijamo se, kao da drugi bio dužan da nam to pruži. I kad imamo neprijatno osjećanja, ne možemo zrelo da podnesemo neprijatno osjećanja, jer nas osujećuju u našem hedonizmu. Zato padamo u depresiju. A kad bismo bili u biti zadovoljeni, onda bi bili rasterećeni od potrebe za tim lažnim bogovima i mogli bi da naše ponašanje bi bio odgovor na potrebe života, a ne na potrebe našeg ega za satisfakciju. Kako da vodim računa o zdravlju ako sam opterećen nekim nezadovoljstvom? Kako da vodim računa o svojoj deci, o drugim ljudima, o bračnom saputniku? Ne možemo, mi smo, ako smo opterećeni, nezadovoljni duhovno, mi nemamo vremena i volje da volimo, jer opterećen čovek nema vremena volje da voli, jer njegovo ponašanje nije odgovor na potrebe života, već na potrebe
za satisfakciju. Šta se dešava kada svoje psihološke potrebe za osjećanjem sreće, vrednosti, pravednosti, voljenosti, pripadnosti, sigurnosti i moći usmerimo prema Bogu? Da vas pitam jedno pitanje. Šta se desi ako ja svoje sebične potrebe preusmerim ka pojmu religije, pa se opijam Bogom? Je li to rešenje? Nije. To se, nažalost, najčešće dešava u duhovnom iskustvu, da ljudi samo zamene svoje idole, umjesto novcem, seksom, on se opija emocijama koje traži Bogu. Ova schema pokazuje razliku između pravilnog odnosa duhovnog iskustva i ovog koje je najčešće prisutan. Razum služi da se njime razume, da se razlikuje smislom besmislenog, dobro od zla, je li tako? Volja služi da se njom izabira, slažete se. Srce, to su naši pokretački motivi, ono što nas pokreće. Mi treba da budemo pokrenuti dobrotom koju imamo u svom srcu, jer izbor Boga rezultuje promenu suštine. Bog kaže, izvadit ću iz vas srce kameno, metnut ću vas srce mesno, i ja ću učiniti da hodite po mojim zakonima i uredbe moje otvoriti i izvršujete. Znači, kad čovjek izabere Boga, onda Bog menja njegovo srce i čovjek se spontano ponaša ispravno. A osjećanjima se osjeća. To služi. Ali mi ćemo primetiti, u 99% slučaju kod religijskih osoba postoji ovo iskušenje. Da oni Boga pokušavaju da spoznaju ne po karakteru, ne razumom, nego osjećanjima. Znači, ne koriste razumom, kažu kakav je Bog. Recimo, u Bibliji kaže, izbavljao je potlačenoga i ubogoga. Ne znači li to poznavati mene? Znači, mi treba razum da razumemo šta je dobro, šta je zlo. Ne možemo bez razum da razliku. Jer ćemo kao kapisoda proglasiti emociju ljubavi. Proglasit ćemo fanatične motive svoje prirode ljubavi. Moramo potrebimo razum. Spoznamo Boga razumom, a ljudi hoće osjećanjima, oni će se opiju religijom. Umjesto novcem, drogom, opiju se religijom. Samo za mene. Pa su gori do te isto, što ih samo uči istraživanje. Dalje, pokušavaju Boga da izaberu ne voljom protiv svoje prirode. Nije lako izabrati Boga, naša priroda je pokvarena, mi Božju dobrotu ne podnosimo, nas ona ponižava. Mi smo gorni, nama smeta Isus koji je bolji od nas. I nije lako izabrati Boga, poniziti se, priznati da si ti loš čovek, da ti neko pruža milost, mi voli da mi budemo neke, da mi zaslužimo. Znači, izbor Boga je jako, nije lak, a mi hoćemo da srce naše poželi Boga. I onda padamo u fanatizam, jer naše srce ne podnosi Boga. I možda se bere Boga samo koji je idol, koji se otkriva nekako opijujući način. Kao neki mece ili kao što ga često ljudi predstavljaju, neki sentimentalni patetičan način. A mi šta radimo? Mi onda pokušamo da Boga spoznamo srcem, da svoje sebične želje zadovoljimo u Bogu kao idolu i onda dolazimo Bogu iz sebičnosti, tražeći da On zadovolji našu sebičnost, umjesto dolazimo Bogu sa sebičnošću, vapeći Bogu nas oslobodi naše sebičnosti. To je ta razlika. I onda kad tražimo Boga srcem, onda mi se trudimo da budemo dobri svojom voljom. To je lice mesto. Trudim se da budem ispravan, držim 10 zapovesti, a srce je ostalo loše. I dešava se ono što sam objasnio u onoj seriji, kad se govori šta se dešava ako sa starom prirodom hoćemo da vodimo računa o zdravlju. I ako koristimo razum, mi tad koristimo razum, ali koristimo da izgovorimo pogrešan sistem verovanja. Koristimo ga naknadno. Razum treba koristiti pre izbora da bismo razlikovali šta izaberemo dobro od zla, a ne naknadno da bismo izgovorili ono što je loše. Najčešće mi pokušamo da rešimo problem bez Boga sami. I onda moramo da se kontrolišemo svojom voljom, da se ponašamo ispravno, iako je naše srce nije reformisano. I to je onda čovjek može da pukne. Naprimjer, većina ljudi danas kad čuje za ove savjete što smo rekli o duvanu, da duvan ubija, baš i briga. To je nivo starog veka, divljaštva. Ne možete odgovornost, zna da desi smeta duvan, ne zanima. Ali jedan određen procenat ljudi ima savest. I šta uradi? Baci cigaru. Baci cigaru, ali zadrži želju u srcu. Voli duvan podsvesno i kad se setne sa pušačem, mrzi pušača. Jer bi volio da puši kao on, a ne sme. To je civilizacijski nivo srednjeg veka. Iz straha, od posljedica, ja potišćujem slabosti. Nažalost, to je trend savremene civilizacije u zadnjih vek i po vreme dekadencije. Uloga države strahovito raste iz dana u dan. Meše su sve pored naših življenja.
Tako da duh srednjeg veka ponovo vaskrsava. Srednji vek je nastao kao pokušaj crkve da represivnim putem obuzda divljaštvo starog veka. I 1000 godina su imali licemerstvo. Kad je čovjek licemer, on ne sme da koristi razum, jer bi razum prasvan kao njegovom ponašanjem kao licemerno, ima potrebe za autoritetom koji će da misli umjesto njegovih, ima nekog idola, ima dežurne krivce gde se prazni. On voli da prepoznaje osobe, da nađe one koje rade ono što bi on volio, a ne sme, i da ih mrzi. Ljudi koji se spontano ponašaju divljački iskreno, kad ih vidi licemer, on bi želio da ih uništi ili da ih primora na ispravno ponašanje, jer je on primoran, sam sebe primoran na licemerstvo. Čim čovjek potisne svoje slabosti, Isus to naziva čuvajte se kvasa farisejskog. Čim čovjek sebe optereti pravilima, koje ne drži iz srca, nego primoran iz krivice, on bi ih druge primorao. To je duh srednjeg veka, baciti cigaru, zadržati želju i biti u dvostrukoj depresiji. Jer ima želju nezadovoljenu, ne smiješ da ispoljiš, teško. A duh novog veka je bio kakav? U ono vreme ljudi su smatrali da je duvan zdrav. Smatrali su do 60. godina 20. veka. Čas su lekari preporučivali, tako da ovaj primjer nije adekvatan stvarnosti. Ali navodim, duh koji je postao u vreme novog veka bio bi ne da baciš cigaru, nego pobediš želju. Rasterećen si od želje, nemaš potrebe da pušiš. Ne voliš duvan, voliš pušača. Promena osjećanja nije put, to je fanatizam. Izoveš emocije, ljubazan si, ali to do kraja emocije, ti si iz polja ljubazan, ali to nije odgovor na potrebe. Takva ljubaznost i dobrota zadovoljava tuđu sebičnost. To je New Age dobrota. Hedonistička dobrota. I ti ljudi koji imaju takvu lažnu dobrotu, čim im stres pokvari osjećanja, izgube dobrotu. A ovaj čovjek ne zavisi od osjećanja. Može da ima emocije adekvatne stvarnosti, čovjek je tako stvoren. Da ima emocije adekvatne stvarnosti. Znači, ja osjećam radost kada je nešto lepo, ali neću da budem sebičan prema tome, obsesivan time što je lepo, nego ću biti zahvalan. Osjetit ću tugu kada sam svedok nekakvog gubitka, nevolje, tragedije. Ali neću opadnem u depresiju, zadržat ću mir, sigurnost, stabilnost, ličnost. Osjećat ću strah u opasnosti, ali neću da budem kukavica, bit ću hrabran. Osjećat ću gnev kad sam svedok nepravde, ali neću da budem gnevljiv, bit ću krotak. Znači, emocije treba da adekvatne stvarnosti, a motivi srca treba da se reformišu. Šta će nas sačuvati od idolatrije prema Bogu? Samo pravilna predstava o Božjem karakteru. Nije važno koje ime izgovaramo za vreme molitve, već da li je naše poznanje Boga ispravno. Ako naša predstava o Bogu nije kreirana kroz zahteve Božjih zakona, grešni motivi našeg srca neće biti ukoreni i mi ih nećemo biti svesni. Apostol Pavle kaže za sebe, jer ne znatog za želju, dok zakon ne kaza ne zaželi. Tada će naša predstava u Isusu biti iskrivljena, kao da se molimo paganskom Bogu Perunu. I mi ćemo tada prirodno dolaziti Bogu u molitvi iz grešnih motiva naše pale prirode i samopravednih poriva naše nečiste savesti. I tražit ćemo od Boga da naše grešne želje zadovolji i da zadovolji našu potrebu nečiste savesti za osjećanjem naše sopstvene pravednosti. Naravno da nam na takve molitve može da odgovori sam Sotona sa lažnim duhovnom iskustvom. Lažno duhovno iskustvo je utemeljeno na reformi osjećanja, a ne na reformi duhovnog stanja. Ali, ako je naša predstava o Bogu kreirana kroz zahteve zakona, mi ćemo tada postati svesni grešnosti svoje prirode. I dolazit ćemo Bogu ne iz grešnih motiva, već sa grešnim motivima kao teretom koji nas muči. I vapit ćemo Bogu za oslobođenjem od tih motiva, a ne za njihovim zadovoljenjem. I Bog će našu molitvu uslišiti. I mi ćemo tada na novorođenog srca spontano ispunjavati pravdu zakonsku, jer će zakon biti upisan u naša srca. Bog je obećao, ja ću vas očistiti od svih nečistota vaših i od svih gadnih bogova vaših. I daću vam novo srce i nov ću duh metnuti u vas i izvadit ću kameno srce iz tela vašega i daću vam srce mesno i duh svoj metnut ću u vas i učinit ću da hodite po mojim uredbama
i zakone moje da držite i izvršujete. Metnuću zakon svoj u njih i na srcu njihovom napisat ću ga, i bit ću im Bog, i oni će mi biti narod. I sisit će na tebe duh Gospodnji, i postaćeš drugi čovek.